we chingrum lang ko ke mahjong president ka dami pangdak kon lo lake dak karbi rong barim ladak nang seng ke lake ilito malong rilong pat ka cherai kom man se dak nang seng lo la pusona por hu dak long le dalal claim do kison teron pitor tiso robin intia tomba wang pendak karbia hem ka chikim plira lo lang tum kelangon e pendak jcb na patong la lapen la tum ki wang ko na authority ben lo alang litum eviction order chwan number 1 tapen eviction order do det sitame latum pilo aju ke latum arni avi hot ke kitta la ke eviction ke wang authorize habe la ke legal lo to tell se lapen latum kuson ko na engol pense ain na bang latum hato chpondelo latum kuson se ain na bang latum kachirai pen la son ke claim long pop la ke to tell li chok che la si dak law and order lo karbin administration tum sitame la bang so bang putum nang litum hanang mislead de taput hang latum han bang ke prap jin pen kang sai pinai people of long te alang litum si law and order chipari deng that pen si dak aron ri pen ladak na eviction bang la so put hak lang ding buma law and order council na eviction buson ne tha alang tum si 2 baji kison teron apen ke la so bining ti pitar ti so bang thoma commanding pen latum nang eviction buyar ke kuson nomati la se lalon litum kachuning ri bang ta karbing long tunamas council nak land and revenue department ang parta ilito ma MP sarlo morsing tiso sarban dame chuning rilo lapen ladak karbing long DC mem nirolab hangchupi lapen dak ilitum kaching hon karbing long tunamas council CM Dr. Tuleram Rahang sarban dame chuning rilo dak karbia khaya tum ajak ding klui pen dak akimang je karbia rong dak chunang ji karbia rat karbia phai dak border nagland border long do pensilitum longri long pacherai komi po matha pensi dak rong nang seng bang long bang ke nang litum hin pendame nilitum long cheram chitudun pame nei la penang rab du nangi la soteng si la dak litum non nilitum thek long ta pini dak ke bang atum eviction ke bang atum bang ke la bang ke aron re lo kolang litum ke nilitum thek border ke do ke alang litum long le dalal pusi nilipudaki athen nili long ni long thom la sona witness tek long lo latim nan long le do kol po so long le ko mane khai pan jor po are kona ki chok lo la ke lasi la so puthak ba ke la ke nilitum hin pendalang litum bang thom bane pinram lo condemn lo basi nilitum hin pen pinida paklang bono press media ahin long le hem pu vek la on pun kilo ma mane ka prek dolang mana le long le hem pu alam ke so long le status ke nilitum tame 2017 18 aning kan ke la so along le puthak nilitum ladak naga atum ke kali la mia to muslim atum la punat hem chikim clear do lo nilitum so homri ram lo homri damla lam prung dulo nilitaw so stame karbilutal ya song claim bom nilito mo fees long masih ompun tipi bang lo je solong le na palong pidun bek ni kieto sa tom bosena pulo stame nilitum pulo nang lijong si ahoka ha ka pansin nang litum karjap nang le karjap le na cherap ding pu ta phia phi pilo e klang ke alang li bangta along le pu gale jo se lang le along le pu plong te pini for land compensation dong pin ompun tipi si long po ki possible heze long rong lo dak halam bate diplomasi ka la se alang li sitame la ke pinia ni ke long lem pu chupune karbing ang long autonomous council dom sinon ma ke solong le bang ke lang bom la ke komane pile do konane om pu do ba non ma ke la hem pu chikrong ne la so dim si la pui thelak lak solong le bang ri deng dam yu thelak lak long te litum karbia rat karbia rong sidak ke pathir po la so te sidak long ri long pat border bang ka cherai kom ma sai bang ke litum si claim bon po si ho sitame ka chisik ban si non pinia ni tame ba